Hey Google, play some background music. Zdravo svima, ja sam Ana iz AV Marketa i danas vam predstavljam JBL Link Portable Smart prenosivi zvučnik. Opremljen je brojnim dodatnim funkcijama koje Bluetooth zvučnici inače nemaju. JBL Link Portable zvučnik spaja fenomenalan zvuk sa najnovijim smart funkcijama kao što su Google Asistent i jednostavno streamovanje muzike sa YouTube-a, Spotify-a i Apple Music aplikacija. Kao što možete vidjeti, zvučnik je kompaktnih dimenzija i veoma skladnog dizajna. Težak je svega 735 grama i lako se može držati u ruci. Ceo je prekriven kvalitetnom tkaninom i za sada je dostupan u crnoj i sivoj boji. Vodootporan je po IPX7 standardu, što znači da može biti pod vodom 30 minuta, dubine do 1 metra. Konačno možete imati prave mini koncerte pod tušem. Na prednjoj strani, ovdje dole, nalazi se LED svetlo koje pokazuje da je zvučnik povezan sa Wi-Fi mrežom. A ovdje gore nalaze se LED indikatori koji sijaju samo kada je zvučnik uključen, kada reprodukuje muziku ili je aktivan Google Asistent. Sa gornje strane zvučnika nalazi se nekoliko tastera. Ovaj taster u sredini koristi se za puštanje i pauziranje muzike i za aktivaciju Google Asistenta, dok se tasteri sa leve i desne strane koriste za pojačavanje i snižavanje tona. Google Asistenta možete aktivirati jednostavnom glasovnom komandom Hey Google. Ono što ovdje nedostaje su tasteri za prebacivanje na prethodnu i na narednu pesmu. Međutim, za to možete opet iskoristiti glasovnu komandu. Sa zadnje strane nalazi se indikator napunjenosti baterije. Kada je baterija pri kraju, počet će da treperi crveno svetlo. Pored ovog indikatora nalazi se i USB-C port, taster za uključivanje i isključivanje zvučnika i taster za aktiviranje i deaktiviranje mikrofona. Kratko pritisnite naredni taster i automatski ćete pokrenuti proces Bluetooth uparivanja. Kompatibilan je i sa Android i iOS uređajima. Kada pritisnete taster za deaktivaciju mikrofona, čućete ovu poruku. The mic is muted. I LED indikatori će promeniti boju osvetljenja. Ukoliko zadržite ovaj taster 10 sekundi, vratit ćete zvučnik na fabrička podešavanja. Ovo treba da uradite ukoliko želite da zvučnik povežete na novu Wi-Fi mrežu. Sa donje strane nalazi se konektor za povezivanje na bazu za punjenje zvučnika. Zvučnik možete puniti i preko USB-C porta, a ako želite, na primjer, da slušate muziku u dvorištu, autonomija baterije je oko 8 sati, što je dovoljno za celodnevno uživanje u muzici. Baza je jedna od super karakteristika ovog zvučnika jer vam omogućava da imate jednog pravog Google Asistenta kod kuće, dostupnog 24 sata, a super je i što možete samo da podignete zvučnik i ponesete ga van kuće, a baterija će mu biti puna. Uprkos kompaktnim dimenzijama zvučnika, zvuk je veoma kvalitetan i moćan, zahvaljujući tehnologiji rasprostiranja zvuka u 360 stepeni. Reprodukuje veoma čiste i jasne, visoke i srednje tonove, ali i moćan bas bez distorzija. Snaga zvučnika je 20 W. Možete ga upariti sa drugim pametnim uređajima u kući i streamovati muziku u celom domu. Kompatibilan je sa Google Home aplikacijom gdje možete upravljati podešavanjima zvučnika, grupisati ga sa drugim zvučnicima, promeniti ime i upravljati uređajima u kući. Hajde sada da probamo Google Asistenta. Hey Google, do I need an umbrella tomorrow? No, it won't rain in Belgrade tomorrow. It'll be partly cloudy with a high of 27 and a low of 13. Hajde sada da usisamo kuću. Hey Google, clean the house. Okay, starting rumba. Next. Ovo su samo neke od mnogobrojnih mogućnosti. Pored ovoga možete upravljati rasvetom ili klimatizacijom u vašem pametnom stanu. Ovaj pametni JBL Link Portable zvučnik možete poručiti putem web sajta www.avmarket.rs ili putem telefona 062 625 444. Ovlašćeni smo dileri za sve što prodajemo, dobijete garanciju i besplatnu dostavu. Utiske, komentare i pitanja pošaljite nam u odeljak dole i ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal kako biste bili u toku sa najnovijim dešavanjima i da lajkujete ovaj video. Do sljedećeg viđenja! Google Asistenta kod kuće 24
Spotify-a i Apple aplikacija. Apple Music aplikacije. Apple Store. Deo po deo, polako. Zvuk je veoma dobar. Do dubine. Google Asistent. Ovo su samo neke od reprodukuje zvuk koji je zatim raspremati kuću, brizati pražinu. Vratit ćete telefon na fabrička podešavanja. Zašto mi je to toliko teško? Gde možete upravljati. Ukoliko ovo dugme zadržite 10 sekundi, završit ćete na fabrici,